All the colonial masters churches, Safubiera, Eya Kantite, Sofubia, Safunina, they are all corrupt. Fatu team. All the colonial masters' religions and the churches are all corrupt. 2, the modern churches are the beginning of sorrows and deceitful. The modern churches in this world are the beginning of sorrows and deceitful. Jesus prophesied, put this matters before. Say, Okwe Nechi, Nyebebani Yedade, Ayureho, and in the Atro in Nada. If you say false Christ shall arise. And the two me Omukuta Ogana Wokuta Yaminim, woman I mean oh seminars. And a woman abe confess say, Sa netini, one more musu, sorry, when no me are comfort. And a mogu any mwase. And the one said, I say, and the Sadia Yebegu any mwase, Abwa Mogo any mwase. The ones are by sorry. So many Quabes or no, therefore one more there, as you move out. Abusuafo yema obibia kwa ba edeba too much GHSO emraso yatanase ensam na yedenam eniti yiwasum na yebeto ne seto paye no obi atimi atibi ensam wenyina etwa ekowie se enti enei obi ebetumi asachira afri eye akomadwuma mu abaye nyame adwuma ache se wonyanya eye afekrampo wabia so dan na wahye ase bo deliverance na eniema na enkantete na wo ye no ene wogusu a wo ye abusuani obi ya say yankasa ya mame evangelist mama part wono enkantete no na Agradaa no ne wasesa na ne nsachira ye mu ne kura ne Ghana fo binum kire se ya mame wa mesachira kura nkeye esan se niema bi kura po anu wo akomadwumanim no wo ye no na eno etwa yie kura chen ene ya wo se wa be osofo na wa kansem na menei wodi akodru eye yankasa ye mpapa eye ose kwa me despite Ghana hadi ye boni din a obi anim ne nyuma pa wo ye papa Father Dixon wo mu nyina na abeka ho enei ye mami etwa wo madapa na ebenum kire se ewiase ne papa bibia akoka papa enye yire de nti nsem ekoso nyina na bia na niema bi wom ensem epomemu de ne na moma ye ntwa ye ho na ye papa prophet Dr. Abednego ewo nchen ye ne betwetwe nkomo ye twa ye ho sima pe ye ba e de behyehyɛ so for me sanso ema wakwa babiem na ya be de hyehyɛ so ano no se de me komedi ka ye se nsem bi apomapomemu no se eja ankoka papa enye yire de ne nyina no etwa kopem se ya mame evangelist mama part nkyiremu a wo kyiremu ye ntie ne wode ya Father Dixon ene despite abeka sa entokwa nyina ho no aye se wo mo amakwan ama na Brown ya baba wa na nka tete ne wone ne ye adwuma no wo mo amakwan ama Ola Michael sa wono nso journalist interview no ama baba we asa no adi na tempoto enu nti wono de wo atake na bransan se adwuma ye fo mpanimfo no wo mo ena ma akwan ma asa didi atemwe ekọ so enu nti wo mo nso enye wo mo de ni nyina no nsem wenti ena ya mama part abetwa eye papa despite ene Father Dixon and nti nsem we de ye ntwen ho na afe no ye ntena se emo ye ni aboso ne mo ye bepie mu e won se ye papa wo ye nchen wo ne ye bebo awura mu na ye hunu de nti ene ma we nyina abasa papa ye ma wakwa aba too much GHSO. Yo, Yamomu so afishapa na Africa betu the radiasi say Ramadan so akoto asubem na ya tete nkaboni bia onyamembo e hubanka e amen papa say ensemu ameka ye efa ye mama part ho ene wa fira akomadwumanim abaye evangelist mama part na kame akwa ye se bra na wo akomadwumanim no Ghana fo kire wo madwene na suba bi o mne kura eye chenni na ene obeye sofo na teni ekoso nyina no papa eden ya wate sansem we bi kakakra fa ho na enfa nkomo na enhyehyɛ yo ye da ososo de Nyankopɔn Israel saforade adenya so to boy da wase fi abodi ahyase ansana obenya Onyankopɔn nkasa ne nadi nkita ho na onyame a na wiase nyina enimu na ayo onokwafo Onyankopɔn ofi Israel Krobi eni wa obenya Onyankopɔn wo so na dum ye na yenso abepie won yenso wa enti no ye share according to spiritual research ama ya akomu ni say all the colonial masters churches safubiera eye kantete asofo bia asafo ni na they are all corrupt fatu team
All the colonial masters' religions and the churches are all corrupt. 2, the modern churches are the beginning of sorrows and deceitful. The modern churches in this world are the beginning of sorrows and deceitful. Jesus prophesied, put these matters before. Say, okoi nechi, nyebeba ni yedade, ayureho, and in the atro in nada. If you say false Christ shall arise with their prophets and the pastors and the evangelists and the prophetess. And the modern churches, is the beginning of what? Sorrows and deceitful. Amen. And say asofuno when they say na okay say mama say wasaka yen nim so your konfo. O konfo no so no yen still yen ye hwe sunsumu a sakra bi no asakra ahonhom no nya da so di nachi ne motia no ne nyama di nachi ni na eda so mehu onye sofo na wakasa osofo a obiara ahonhom fa ne bi aye osofo waka osofo a obi ahonhom fa ne yusu no bi aye dade osofo enti ye woni okom say na ka agrada aye tanda eni obi okom nsuo onu si osofo obi okom aponche obi okom kunne obi okom okraman etigari okom okraman obi o tigari konfono honhom na kasa de ni aduma yo kraman and then koko mo anyina body bia wa sa 2 minutes me fa you so no oyo sofo ena yewo onyankopon sofo and no say wo say maame no so yo sofo ye hu sofo biara ye hu any apostle evangelist which is from the Lord, the spirit of truth ye hu e woni hu and no so ko yi an krofo a odi yaw o ye ni biribia odi ye if you say wahu if you say hum na etini mu no na ye hu ni say best of the same feathers fly together na ye hu say ne de sa niema ne ba ne nyina no according to Rabboni spiritual research and divine medical laboratory anye wurem into spiritopatibus anye wurem ahwe obi so for ye nhwe no ye hwe nipa no ye hwe honhom ko de ne adwuma no if you say mra okom no hu say asofo no bebre ya atrofo mra okom onim osofo biara ni spirit to me odi ye adwuma secret ye wo ni ma meni ni osofo biara wo ga na ha na uso ye osofo a if you say ne honhom na okuta bia na wo yusu de asore ena se no enyama bebre anko yie ena wo bo no enyama bebre ena efe de sade ena obe transform ne ho from angel of darkness to an angel of light and obe ya asore na wan ka so kom that dankrofo ye garisika so discan meba so to mendi spirit ni bebre fi beni ebi fi togo ajiji bebre was one tutu osofo ko so ko tutu ka say who oh no osofo go there only ko tutu there until he was transformed himself into an angel of light and this say mu begu na ni mu asedia and the mu so begu mo ni mu ase and the akoye se na Yesu kai no kom se na Yesu ka to ho no amam be soro o man so no enye only Ghana and Nigeria be wo you and me yeah who and the kingdom shall rise upon kingdom so no and the maame na moka so suffer on your suffer while transforming himself into an angel of light and the mu begu na ni mu ase dia and obeyi obi ato and the sunsun mu no se fe dia kosia aye kitikiti we say we now trending we say me you above fam into a challenge in the spiritual realm and na go so ba we ni kai so into tokwa na work asofo tokwa enye honam so from the spiritual realms enye efe ni the beginning won say efe the afia asofo mu ko obi adwuma so and this maame no obebobo wa akwaji sikedo wa wakum nipa wa akwayi na efe say mu begu na ni mo ase na obegu obi ani mo ase na ye nyina ya ase na papa sa niema we nyina na we frase a wo ye nti etwa yie bo kwan eyo se Yesu aka se sa na beba na me asem ti se bem sebem enti no wa onyo osofo bi adue wo Ghana ha mami o be fa ho ntoma wa odi na eduro bi aye asofo
Wa wo enye se wo di na adwuma pen. Wa wo di honhom fi bia ye adwuma ma me beka. Osofo bia wo se wo be hu se o start kika nkrofo ho asem. E na osofo yi nsu aduro on sakra yo enye se wa sakra wo. Wa transform ane honhom na egu na anim ase. Enti so no na anim egu ase dia mo amoka ho nyina so mo yesa de mo so mo anim be de e be gu ase. Enti se ono wa ye bi na anim egu ase dia. Wo so wa ye bi wa ye dawo unye ugusu yo ukuta bia obeka enti na wogusu kan nyina e nokore na papa ebra wodidi eyeye papa despite any paradox na temno enchiremu nu echiremu anache se omo ye adwuma ede masafo no ene ma kwan ma ye na anabro ebeye no na sasa ne ma we nyina ekoso a eno etwa yie se adwuma ye wura no ne se wodi na te ono ankasa wo agenda owo ne biribi person onye de dawo eno wo na asemi opeso nka owo ne ntoko opeso ne Ghana fo ne wiasefo enko a ono so Nyankopon abudomu no abuano eta na echi so meyi nkrofoto na mfa me fulfill the word of the Lord and wo ye bibia ne ntwe ye ni de obeka anti Ghana fo nhyane so wakodi nsembo ni bi wakodi aduro bi wo ye bibi basabasa ope waka wo de daada anti onim na oba bi ko fa asemi ba pe ohwehwe wo de dawo ma me no se honhom na aba power na aba enya soro na oba yo obe expose sanye Awurade kai sem se awie bere no atrofo atrofo beba no ente o meye sofo se obeye sofo so be yin profoto obi a okuta duro wa ye bi da ne de obeka ni nyina ovin o ye Ghana ni o ti ha na o ye sikani o ye den yo onim na oba bi kofa na asem beto o pack on the down o pa ye o the down na oba bi asa kofa abakum wawie so be wie o kra ba bi a wo ankasa o ja o da de o tumi da o dem ni eba se wo Ghana oba expose be yin krofoto o sofu biara abrabo bia obo mo nya titi biara enye ne kwa ho asofo no wan start yin krofoto ade ne nko yo enye onyame na afre omo me the secret you say enye onyame na afre omo wo mo honhom na wo di ye adwuma no ena apam ho ntoma enti apam ho ntoma no honhom ne nkoye eda so wo ho ena on se me honhom ntoma apa manim agu ase dia ena wo tema me yesa de minimum ena ne honhom no so hu se honhom a wo di ye no ebia no no so yusu na onu na anim agu ase dia onu ntra se na anim agu ase obeka wo dia enti say aye expose me, expose you. Expose me, expose you. Disgrace me, I disgrace you. If you disgrace me, I disgrace you. And they say, many me go say dia. Osofo biara, wakodi nsamboni. Osofo biara, wo ye de boni biara, ni nyina to bededi. Say no nyame no nyam bededi. na papa se wo sachire free eye wonuma boni bi a wo ye anase meka se akom ne de na yadwuma a wo ye ba se wo ye obi na wo abrabo bi na wo sachire be nyame fi a emre be sen na se wutimi ade wo sa fe de wo ye impartation anase wo bua nkrofo bi wo mpai bo ye sachira ayo no sachira won say Paul no de Saul onu no ye nyina onu so ye nyame adwuma o ye lawyer mo pani scribes, Pharisees, Sadducees, and ne ewa sornum. And to no so only do him say no ye sapepepe. Kopum say yes she and say, Ade o ye correct. And no said me ye den, no se ko Ananias one, na me nchero na obeye. But when mo dey according to young Rabboni spiritual research and divine medical laboratory, anya komu ma ye hu no, ama ye ne ahonhom na kasa, ye bi say Awurade kwan, ma Awurade akere he, ma odi wo nyina ase na ase. And the two me omukuta ogana ho wokuta nyame minim wo nyina ya o seminars and a woman abe confess say sa na tini wo mo yusu sorry wenu no mo ya komfo and a mo gu wenu mo ase and no ase da say na sa de ye begu wenu mo ase aboa mo no mo gu wenu mo ase na wo so abe ya sorry so no menya kwa abe sha sorry no mo therefore one mo ede eyi mu na ato and the one wakoje duru biara bribia wo dey asori na enye papa wo Ghana anya wani megu aso o mechire aka ka o melidi nkofo kra eduru bi so a o mo be chire duru kwa wo dey asori bire we mu na nyame pa wo mo ho ntoma na o se awie no sanya ma na besi na onyame pese ye hu se ni onyame aka no waka na wachuro no wachuro ena saa biri mu no entwem ena Kristo aide aba
Into man be sorry o man so no, ebi ye grow, ebi ye nipa mini wo. And na mini wo de no, a very secrecy, esen grow ni grow eko. And then nkrofo akuti a wo ni mo, wo do so papa. Nkrofo mo hwe ye nwa try me sa. What you say? Until we are in also for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world. Until who say you are born to fight. Fight with him. Until who be uchobi ade ufobi ma umma ejuma kra nipa nbe kwetia o den ti no be kwetia nipa na wafa so meye ejuma ma ni fie empa so be yi na oba be boa no. And the idea didn't actually back and kuntia. And do why you're very stronger. Where Juma Unyaman Yabasa. Sanity. And two question I know Namiko Chenko Fadi, Senator, I mean Chenko Fadi. That Rumaba Conos mention Yaway, no say right there, that's him. Also, Crofuna Omo orphanage na Okako Chawa dinner, Mass was a Pacoma. Obi womu, Oyabon Samba. Oko chadia usike nyobehwe nina entimidi kan dum no embra nase ansa na memfa anyama no panko orphanage enti senye se Awurade na kam ho no wa kire me anka memeri me nyama no orphanage no usike nyina wo nyama nyina ntimi fa bi kura befi nyina behye we djuma se so the commander wo nyama no waje ofa sunsumu na de ko wa charge no woyi ni nyina fio Papa Ghana for kire se wo search aye enche very good. Anya se wa you enye on sachira ye when no ka jo sachira obi e wa sachira nye ni onyame afre no no onyame be na afre no se ono de ne nsemu a waka no ne se me se wo so obi asachira o se but when the spirit of truth is calm, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself. But whatsoever he hears, that shall he speak, and he will show you things to come. Say on kuku no kwafu ne ba. I know oye day. Wo na o sakra, enti sakra so bi so sakra. Obi a honhom bi afa no. Enti we no mo sakra mo ka so sakra no. De hon sakra. On sakra ye honhom bi a onyame honhom bi amfa ne. One say people don't know the meaning of what repent and conversion. Conversion is say who you pepe now per say share aibekasa. What I say? You want to convert, but you have not the repent. O kasa now can o da suka. And you have just convert. You have not repent. What I say? Empty when he has convert. Okay, nice. Ono ne de ne nyela adwensakra ne you enyesa adwensakra honhom wo so bia sakra wa sakra ne se nia oye no dada no wejai eno na Ghana for what you say enti na answer obejai so no this are the fufu be wura e na otubi jai nia oye no wo so repentance na onyam be yi enfi repentance obeyi enfi sum abahaimu enti ye ni sum ni tunkwata ya ide ya pai. But when they were here conversion, metenkramen kontra men trankra bi ontemeko awoshi. Enye nkra ho a. But edini edini no but ni oye wo nkra enu an oye wo. And also there's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. Afobu ni ho ma wo mo hunemu akọ abenam hunam kwan so. Wo se wasakra no honhom be na eche se wasakra efe se ade na wo ye no na wo ye akom no nia wo ye eno na wo da so ye wa ha enti wo no spiritually no honhom onyame agbofo you are condemned. So we have a lot of so many condemned Christians, condemned pastors, condemned prophetess, condemned ono nyame agbofo de da. Enti no enye se wasakra no you change renew of mind eye honhom foforo enye be wura mu a na wasakra na nye madada na nyina eye free ho. 2 Corinthians 5:17. Also if any man be in Christ, he has become a new creature. All things are passed away, behold all things have become new. But what new is in Agradaa? And the foforo be na mo ho woni mo
see a crowd, the Ghana fortress or buy any mean, you should cry the Yo, Antino, or no soon you are a briasu, so no so by an edgema. Nejuma over by any say. More moya bonica, I throw almost a way so for Yamabona now, obey you. Na papa then na sani ema we no nyame amfa mfo bi foforo so na eya Agradaa na ere fa no so. You also baby in a shabrani. What you say? Also the shabre ni bredu. Say ni onyame aka to wa chro to say atro honhom atro Kristo beba ba din nsem sen. Also ni die ni me pese mebobo asofo bebre wo ha. Asofo bebre wo Ghana ha. We call the reincarnation. Reincarnation no eye honhom a aba wiase da na akọ no wie na adwuma ye e no nso ba be ye enti na Agradaa no so ye honhom bi a wa ba wiase da adwuma ye no wie ye enti so ba beto aso na nipa we the vessel we e no fa no sa trum na da mo ye wo Ghana ha mo kuku nipa sikedro for arenade mojanum munato mo amudibi mo amudide mo da bola so mo amunefuru da na anu na ba ko honhom ba ko kraka je se panyimfo wo Ghana ha what to funu adisa entakuli biki baharo roki ya wokoto funu everywhere mochre ne woni funu da wo Ghana ha le kura beza dandoro busutalaiki asikafo bebre woni funu na da nani womo hwe sani ma no so mo so le ma kwan ma sani ewe onu mo chire ma no sky no nya wo ba wo ma no 500 million obeya no ye enkrofo funu mochire no wan koto funu no won beda eskafo mo dan special obi and them wo Ghana ha wo hwe ni ye. That's why the Lord said we should pray, repent, for the kingdom of God is at hand. Wo mo ma hon kokru boafu antina nya wo ye no nya me boafu antino nya me gusu yi yusu ma me no dedi papa enkrofo ho ntoma na chese wo be pa enkrofo ho ntoma wo sofu bia wo mo so me ho me manyi wa say na honhom odi eduma anya papa ma me be pa ho ntoma na nya asem na ma me ka bia e no kware nsem wa e ma me na o ka ni na o ka ni 100%. And then ma me na ka mumu no say ma me na e eduma anya no. There's something using her to expose. There's something's going wrong in the nation and in the world. The whole abela sanduru atara. And to a mass of Esopho is coming to fulfill the word of the Lord. On Yesopho. No Yamiakan or Beshebima, and to also need any. And to what Bekan of showed it out. And to who knew Kokabekan, one Kasa you see. Now why is a baby? What the spirit anybody's will own him, son oti. Now you know, now whom now so they are sorry, every or the any common. Now we're good animals here, or no so be good animals. And the home a spirit against spirit. And they are in the echo so a susumo, spirit against spirit. And a gusuya. Amen. And to one go bob lay who to be dead. When him be guase, and then obedient, and obetcha was so do be a juma bed, ever father adimo, or genimo. O the case as radi me na me mama microphosca me microphone and I me one year me do near one say we na frame so mo ye near entie and nothing o yi side me say me nya ku side na me bompa chepe na radi ma me kuma there atom here because me who say the work nyina it is the fulfill of the what the prophecy of the Lord which has spoken and the Bible is true. Na papa se wotena kire na hu de ma mi ye na wo cassette ya so be ba wo so an Yo wo de so nim na wo ka wo so wa adwene enti wo de wo ni asem na se wa wotie kire na wo wa wotie kire de wo nim so nim hwe e bi so se ni onim papa no ya boni man na onim na ya buru bebre na onim dia onim enti wa obi otie kire okasa nkohu na papa wa fa nkwada ene wo mu aye adwuma na mentime ho ase bi aba wo mu ntem na wo kire se enkwala no aye niamo ho a kire na nso wo fa wabufuo nko wo mu so wo mu maame no ene tifie na wo de abufuo na ekọ wo mu so akotwa wo madapa ene wo etwa yiesa eno nso eye nebreni ono so nia eseso ye na adwuma eseso ye nde adwuma oba be ye no no afi ase na uti ubebi nkwade obi obe wo ka nkwade a wo de beba be eka wiase awie nhihye no ho ne ekoso no eka wiase awie nhihye no ho
enti wako wi obi ade no aye ho kronkron ati asori dem a wo say nya okoye no one day you will come to account for. Amen. Amen. Enti no yes me na mehwe nipa do me na mehwe say ye papa ebededi eye body so a ebededi enti no obi kokeka keka nsemi no obeka na ekofa wo so a se dia waka ne nimu dia ohun so na obi akowi ade na waka say mo akronfo mo na mo wi so mo kro no bia sa se mi aka enti no yesu say okọ ebusu afie ana okọ bi fie na mo koka sempa na kasa kire fie no first answer na say o fie ra asundwe ba bi wo fie ho a mo asundwe betre fie na say asundwe ba bi ani ho a mo pia mo na se nuampo a no pragu do me wo mo na ye hwe eye mpanimfo memu a wo ye wo mo ye hu eni ese nko ba de yetini meme tinkebuo ene eni de bi esefa kan se ye de ma mema but ya ma mi ye hu bi na epushi ni tina asha wan shada emfa gu ma eye me cause na for che say ba bi a wo ko no asa o ye adu achi ayo say na so ye no wie ndi onwie na adwuma ye se fe no wa chase first no wo sumu ene wo ya no wo sumu ndi say do be ba han ni mu no obe face mu amoto say mo ye han bofo and obe face emo amoso mo ye han for ni say so no saba han ni mu and oba han ni mu no ebi no person mo kan se me na wo ye so me ko bo ni ti onyina wo fie mimi nim me hu emi nim ni nyina me o mo hye nyina me nim me hu ni de na only say Agradaa ma me kwa ene obi anso amba anka me hu me ka kire no but na menim say Agradaa bra so say Agradaa person ye adwuma bi wo oman ni mu ene wiase nyina efi say enye Ghana nko aho sa asem esi wo ai enye Ghana nko aho wiase nyina especially African countries aturu na da nkuto. I said the new modern churches are the beginning of sorrows and what deceitfuls and now sorry about aturu when kuto. So the colonial master churches are all corrupt. Now no Agradaa me say we SOS. You go share fathers, reverence, most reverence. One man kwa nego sister, father, sister. Edwaman you say you go one nyemu sa. Oh, kuta ne zara borai. Sacrifice. One somebody kuto. And sorry, I can say, and the boss, sorry, me wa na the sorry ketwa de one man churches me go, two man churches and only me shall say. Or suffer no be cast and one chroman last year and one chroman, so make our Father who art in heaven, oh yeah, wapon. I didn't know what could just get through that detail. Sorry, no. Now the champ of Friday, now to now Jimmy, no one can't now over before heaven. Now, so for whom can't know. If you say, only sister Biakoda, or Coyin Sen, and Abu Franco, who, but would not go to SOS. And no don't be pretty. And do boy, Giovanni, you better make or not now, you know, what can I do about it? The furniture idea. And all the churches are all corrupt. Na papa no sound dey na ye nyina e kabo me ye Ghana ene ya sofo mpelifo ne nyina e kabo e betumi abo yo and no necessary ye hwehwe Agradaa chikwan Agradaa chikwan na no meguso bompai Agradaa ne ye be de nya sofo no be enam so ena se me nanka me pese me nya asofo no bia na Agradaa so no kware o won krofo be thousands of pure prophets and pastors and teachers in the world. But everybody is afraid. Sure. And woman onyame amfa ma won. Se won tumenka. And what they won one side there, SCA. And to Yakupon, but the true prophets, the true men of God is there. And to beto no say, onyame bi go. Send ye gusu kan. O say nye ebema obi aho aton se no. E wo mu say as bebre nipa be more than thousands aba. O kwa soro se men kwa soro. First na me ko Roman. First na me ko Pentecost, na me ko CAC, na me ko. Se obi ampe so kwaso. But then o kwaso no kwa o hu hwe. Niema nkoye. Obeko wa man church ho no so buburo. Ena ma me bai, ena papa na mi ada, ena osofo na family ma, osofo na jeme se, ena nsem bebre reports. And the bebre kwaso mpo de onya kaso de fuka, eso ko kaso nya me nipa ko bi anjo. Ye say ni die. Ni ema. Eye sa pepepe. Eye Yakupon say ato. Se sa ne beba. Ne ye nemu sa no waba.
Entino anka many won so anka mehwehwe awurade chi kwan ende kɔ ne saa yembu saa ɔse awurade nim ne ma enti obiara ɔbɔ awurade din ɔntwe ne ho fi nia entie ho saa bere enyo bi na be kyerɛ Onyankopɔn ɔse sɛ honhom ne ba obi nkyerɛ obi Nyankopɔn eto kɔ no ɔsɔfo ne yɛ no wankasa ɔyɛ dɛ ubehu enso no nso nkyɛ sɛ ɔbɛtra fie kɔ kɔbɔ sufa Yesu Kristo ɔkra gyenkwa sakra ni se kan no your kromfo a kono no why then wajai watwo ho ai then afrim what I say no ka chere Israel for no 2 Chronicles chapter 14 7 verse 14 say also if my people which are called by my name what shall we sign if you want mo bone no ho na wa hwehwe me Awurade chi kwan a me Awurade me wo so a mebo meji wo. What I said. So he's talking about repentance from the old religion. But they don't do it. And the mission is to say, I don't know yet. And the Lord said, man, far more yet. What I said. And the assembly ma Israel for catching on so one man one tiase. Then one far more yet. So Israel for the year, Anka Yen, you are for yet to me Benyado. And they say never 100% yen wiasefo yen benya dom ye wia anse na Israel for we wani no they must say hey yes said that yes ni what I say enti wo mu no wo de ma wo mu so wan fa ma wo and they say mo wani enso mu hu ade mo aso so mo nti asem because yan fa ma wo power to know power to do yan fa ma wo and na wie bere enso no wo mu so saa na sakasaka ne beba saa na te say no wa bere so meko ware meko ye adwuma meko pesika saa pena watu mu se ba and then bia na meko heaven enyo bia no be yi enyo bia na no beton enyo bia and the fakasi so beko je tinano mi se radi da ben yo net matisa so for begu so shenkom and na 2025 aka 5 years na bia say aka 2 years no say o say obi obe shenkom bia say that's yesu beba bia say who na no sa no so wo mo keka nsem sa eya asofo ebinum ekeka sa nsem ni nyina na se emfire wurade na se amamu a wo mo so asotwe bia da hode ma ayo wo so se wo mo so wadwuma no me wo so wadwuma no me wo so wurade yi wo mo se wo metwa ato yes mi so ma obi so wo ma sa se no oh yes edenti a se ono Nyankopon ni ope no ye oye se ne di enunya edi 40 and no ga change Jehoshaphat and when nkofo say okwa yi a okwa okuna obedi nkunim edi for 40 nyina ko say okwa obedi nkosa na onyame aka say okwa obedi obeye and na maka ya nso so me de mete say okwa obewu ne da maka ya so mu nwan ade no wakasa obi a shen confirm fa na no shen confirm fa and no say mo fa ni ko to prison na me ko okuna ba and no so nko ka say ukoko na to me be fia na nyu nyame na frem no nyame na frem so a ukoko na omba bio ampa ohene ne kokko no wamba na 14 kaine atru honhom Nyankopon ma atru honhom so we have a lying spirit asofo no yusu ebia ni so de be ka chen say ball bi a wo ball no we be win na we win it's a lying spirit oboni tremu ne ka bi a lying spirit honhom fi na be wura no emfi Nyankopon. And there's a lying spirit. And them just say the modern churches are the beginning of sorrows and deceit. Atro. And to the way better so what's it say we be winning we be winning wakaka box wakaka that in some baby am find am yasem. And this say what bet say we be din kunim na no sika koto so na one could win nipa na win ya. And that no no dem on. Amen. And as a ball no so no for bet want to chacha what we see can ade and to Sophia can say oh a president when they be winning and then just say some for sika nyina ko boss president no sa party no na be ko party no so o sika ye there and no na wo guso ye no akaka 2024 obehu hey we so say enti ko for the back of the sika nyina akota party bi echi kota president bi echi kota obi flag bearer bi echi efe de be echi no zero o sika nyina there ase and then so say see a woman fee aha but a brain bedru dia omission comes until also we are in the dispensation of what deceit and sorrow
Odu hu koto sa atrum konse no. Wani mu aguase. Ena won so no nya minim wakato so mbeba. Ena nkrofo ne ne je ho. So won say o say won du eni ahenti duane nam so ebeba. Enti tama Yesu beba onu nim so obi yi nama. Ena so won du eni nam so obi yi nama. Ondu enti we no so da oyobi a na ne jesika ho. Judas Iscariot or your cromfo sikape any idea and the time of Cromfo said, why na obema yebema is scan way yesu ama also scan be ai not the do we na ai meyina ma and this anti bebre pese why your suffer bebre pese me ko yese bebre pese me ko yese ho bebo round bebre one from here na nije ho osofo eh osofo atoka osofo yese ene me ko so asofo ene me ko osofo ketwa me ko yese nibre Okromfo. And they are suffocated on maybe Akromfo. And two him now do children only a my pet, Ephel and Yabro, the neighbor of 4-5 cars, a yanka for 2 car man. Now who you should trade, or no barber two, or yank on wire pet, until the son of Otten who acquired the Okurianko. Okuriani, but that's sort of no. Wow. And this is a say, you are saying, oh, dear, for who should be. She said, yes, what you quite. Unim tam obede obeba we nyina ye nsankyere ni eche se Yesu Kristo ye de oba onam kwemu oba na papa ebra na ye maami ewo akom adwuma ni na eno so kwa ne wotan so bo akomfo achi na komfo we na komfo we enne ya wo sa kire ye kame akoise watwe ne ho afiri akomfo nim na se wo ka asofo na sem eno ti na abesi so dua se wo kire se wo ba han mu no wobeyi wo mo so han ni mu eto ama obia na ye maami wo sa dadi kwan foforo bi ani hono mu a wo be fa so je se wo ba bonti be di nkrofo atemu onu so na edwuma ni na edwuma wo di amane so owi abo a omo nse tokuru se so we bo abonti ndu bodam o bodam fufi a o de ko eva so de ko abonti ndi e so onu baba na obi enwo edwuma bo Oma bonti. O me kasa no me ya so we are comfort there into so ba so for there so na se na di wo kazi su dua sa se ma me ne ma o ye no aga na fo e kire wo ma dwe fa ho no wo ni ya dwene wa ni ji ho pepepe oh enye se ma ni ji ho sa na ti ye no kware ne ye ka tu ye nde ya no kure fita ye fita how you also you may know the truth and the truth shall set you free de kukuru no kwafo no me oba also me ka no kwa enti na mehu ne mate e na me ka Bible no show my atese se ye ni ye na ni eja no madi ye ni wo mu nipa na ye no ne bosha sebe no ne commandment aboshe wo mu enti se ye di a kire sa na ne ma ye kama nya akoko be hira yi enti wo hwe ye papa nso mfi a obechen ye maame na wotimi ba bonti be di atemo sa ono so na adwuma no ye we nye di una no wajani enti me wo ba o ye hina wo se no kwa me ka kira Mama who feel at Usun, who fit the Usu, and made what? Was a Muko Castle pan, Obi obeyed Mumonesu, and don't feel a obey my body. Mimi Denny. And don't know who said, oh, and when I, oh, dear, when they are, so no one cat's why edge one. And then yes, I may support you. Yes, I may fast on every day. Also, the other man's on your own canoka. Messu me the enemy. Uba o yare o mama na eyo o papa na eyo o bechinja mema we hu me fancy o ukwa o mama na adwuma na aduane endi oyire oyobefo mmeka ba bie no de meko wo de meko akort de nkrofo ba bebre wo begira ho em so wo mra akonfo nyina bai wo mo yesterday radio o laije ha pia obi egwan kama ma pra na paye sinipeti life Mamu yo befo why no yare Jesus so ba ma yare fo enti o yare na ye beye so ye yare o yare ni e krono o yare ni adwaman o yare ni e kakapiopio ma me bi bai so for chichiri mi kru mam na mi kru so jame wako ware 3 okop Roma sorry wa ware 3 ashe for better for worse kawa na wa ware ni matre eyo grofo papa wa ware nkwada 3 wa chef for better for worse nkwada 3 ni ayo grofo papa enyo ba ku for papa chese nkwada no su enim ho hwe no wo mutimu nkwada ni nim ena papa ni mame debi one na ase no be kusa mame nyentia wa ase no okono wa ase ni mu se enye ne ba na ehye onyem efi se wa ase no waje oba no ne be ma
Enti wo ware onim say on to me wo. Asamasi. Abori ketai open the kingdom of God. Also you may know the truth and the truth shall set you free. Kofa wa se no bo biamra ha. Wa se no o kunu ne mame wa fa ne we no o ba ne ba. E no de ko ento wa se no ware ne ba no. Onti ase. Enti no se ne mofra na wa wo nyina onim se ne ba ne ba enye ne nana. Na wo hu se wo ya ne enti a papa ni so eya na ne buafu onim se enyo no no we na eya ota pia won se papa be begyina wo se fa ne babre uba ne second one no ni papa ni first one so ni papa ni last one so ni papa ni mami ade na wo ko se for better for worse na onim so kuro ni hu ni on ade na wa yi ka wana to achi o se wo be ko heaven na wani wa ne hawa to chire o be ko heaven na won sabe hawa twa to chire wo ko ware na obema ni hu ni wa ja ware no. Hey. Otimi jawari ene. Katuri become moro sutale barai. Se wako twimpla o to ko heaven. Awu miensa esoro bia ne papa. Se ne nyese urade na mi so banka papa de sika ye de etwitwa no. Maame no na ase no wura eyi ne ba ne mu a papa no be yesa nyesa o. Otwitwa de we a eye maame no papa no ne papa ne maame etumi wura ne ba no. No akofa sika no de tai ne yire. E dey yo se papa ne ta maame no na ase. Wasi betuma wura o yere ehula bori yate osofo mi bai papa nya mo ye nyira wasi 70 years wa hu to be wo wasi ka ho to libia ka ho kopre na be bo for ne ya de o da fa no hu se na ase na ma bia ade na o de ba ne ya ha me sa da ko wi aketekete o fia na ne yere ne bai o se de ya botre na ade na ye no me de mewo na jai. Papa de bai na ne yere so se yenja papa na obewu na yenja na wonkokum ne maame. Anum say wo yere na kasa no yere ka ho later right. Ka ho ti bi aba ori ya sando efe. Na asiri ne ja ho. Me na me wura no. Ente na o maame no papa no ne yere maame ewura ne yere. Ma ne yere na be ka kire se onya botre na 20 years kura obewu. Woni mo fi abedi wo yase. 15, 17 years now years. Now you know because over 20 years kura obewu. Oza nya oyere. Ka mbona suru ke hutale. Asana manifestation. Na asana because onu wuru ane yere ma ne yere ne be ka asem kire. Papa no so wajimi full person. Aja. Oni ye wurumpa nsam de ye tibi a ewie ina. Eto nipa tumi wura o nipa mu. No de ye. Odini ye adwuma. Papa ne yere asema o ka kire nyina onim se ne yere na kasa. O ka asem we dispress ni ne juma na sorry o ni school ni bibia ne yere na dispense ni na. Eso no nim se ne yere na ase no ne wura ne yere na yesa. Enti ne papa ne so ne yere na da ho. Oh, odo yehu, oh my darling, come and kiss me. Tell me truly if you love me, so I love you in my heart. Oh, this one is asking it down. Bon, say my yes. Yes, I read this. Your brother, I understand. I said to Jonah. Oh, sorry, as I said, I didn't for a tear for too much a tear for. Oh, the mention of boy who bankayo. Baby, I will be this is his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. As it is written, ye may know the truth, and the truth shall set you free. Your telephone number 0278977215. Therefore, me pacho, this is his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. As it is written, you may know the truth, and the truth shall set you free. Me pacho, you will program or mystery TV. So, mystery TV, episode baby, the world without end. Operation Feed My Sheep, the Order of the Day Christian Foundation. Mystery TV, Mystery TV. Your Facebook, YouTube, Instagram, and Facebook. The Nina Obenyano, Mystery TV. Yem preaching baby, Mystery TV. So, on your mission, Ombo Mubankamo. Now, officially, because I want someone and not twice. Yesu. Amen.
Amen. Abusiafo Hana Brema kwan ma edi enkomo twetwe ni nyina no esiye. Wadwentwe bi efa ho ne papa comment section. Efa maye na nsem nyina no enye kama emfa maye. Ye papa edi nsem bi etu dwa se openi preaching ni bi etie dia. Na ni odo ni kyerem e wo Facebook a Mystery TV na ekoba ni YouTube enso ni Instagram so a eno so Mystery TV na ekro na chese niema ye kama tie preaching ni bi na obeye nhira am ye nyina no. Ya fanto papa edi efra e wo man Ghana mu aha ena midi wusi midin edi jaso hima.